ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи тиловати ахборо бо муҳимтарин хабару гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Душанбе иншооти таъиноти гуногун бунёд ва навсозӣ карда мешаванд. тадбири мазкур имкон фароҳам меорад ки инфраструктури кору хизматрасонӣ такмил ёфта нафарони зиёд бо ҷои кор таъмин карда шаванд. дар ҳамин замина имрӯз дар доираи сиёсати маорифпарваронаи роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Шоҳмансурии пойтахт литсеи рақами 4 барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанбе мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гузориши Муҳиддини Муҳаммаддовуд ва Холмуҳаммади Давлат. 20 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 4 барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. баъд аз бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароитҳои фароҳам гардида дар муассисаи нави таълимӣ аз наздик шинос шуданд. мавриди зикр аст ки таълимгоҳи замонавӣ дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни бошукӯҳи миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва иқдомҳои бунёдкоронаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сохта ба истифода дода шуд. тибқи лоиҳа литсеи рақами 4 барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанбе барои 1440 нафар хонанда дар ду баст аз тарафи соҳибкори ватанӣ Абдуразоқ Саидов, муассиси ҷамъияти саҳомии кушодаи Авитсена бунёд шуда аз 4 бинои ба ҳам пайвасти 4 ошёна иборат аст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз солҳои аввали истиқлолияти давлатӣ ба соҳибкорону ғамхориҳои хоса менамоянд. маҳз дастгириҳо ва талошҳои беандозаи пешвои муаззами миллат буд ки дар давраи истиқлолиятии давлатӣ соҳибкорӣ рушди беандоза намуд. ва ҳамагон хуб маълум аст ки дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат симои пойтахти азизамон куллан дигар шудааст. таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои рӯзафзуни раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мо соҳибкорон рӯҳбаланд месозад. барои сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии амон иқдом гирифтаем ки ҳамчун тӯҳфа як муассисаи давлатии омӯзишӣ дар шаҳри Душанбе бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ бо синфхонаҳои барҳаво барои хонандагони болоёқатро ба истифода диҳем. минбаъд низ мо соҳибкорон дар фазои сулҳу суботи комил ва таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат ва раиси шаҳри Душанбе кору фаъолият намуда ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии азизамонро бо дастовардҳои шоёни меҳнатӣ пешвоз гирем. муассисаи нави таълимӣ дорои 37 синфхонаи барҳаво аз ҷумла кабинетҳои фаннии химия, физика, биология, астрономия, геометрия, табиатшиносӣ, математика, ҷуғрофия, синфхонаҳои компютерӣ, омодагии дифои ҳарбӣ, мусиқӣ ва хореографӣ, ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорон ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. ҳамчунин дар литсей ҳуҷраҳои озмоишгоҳ мавҷуд аст ва барои дар амал гузарондани таҷрибаҳои гуногун асбобу айёниятҳои дарсӣ насб гардидааст. бо дар назардошти омӯзиши вазъи равонӣ ва ҳифзи саломатии хонандагону омӯзгорон дар муассиса ҳуҷраҳои алоҳидаи равоншиносӣ ва тиббӣ сохта шуданд ки бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурии кӯмаки аввалияи тиббӣ муҷаҳҳаз мебошанд. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар муассисаи таълимии нав ба ҳунаромӯзии хонандагон низ таваҷҷӯҳи хоса равона шуда синфхонаҳои барҳавову алоҳидаи таълимии меҳнат барои писарон ва духтарон ки бо дастгоҳу таҷҳизоти
шароити зарурӣ таъмин аст таъсис дода шудааст. дар синфхонаҳои мазкур хонандагон дуретгарӣ, кандакорӣ, духтани сару либос ва тарзи омода намудани ҳар гуна таомро меомӯзанд. инчунин дар муассисаи навбунёд маҳфили шоҳмотбозӣ амал мекунад ки аз машғулиятҳои дӯстдоштаи зеҳнӣ барои хонандагон аст. барои дӯстдорону алоқамандони санъати тасвирӣ синфхонаи алоҳидаи дарсӣ ки дар он нозукиҳои расомӣ омӯзонда мешавад ташкил гардидааст. ҷиҳати аз бар намудани технологияи муосир синфхонаи технологияи иттилоотӣ бо дастгоҳҳои корӣ таъмин мебошад. дар умум дар литсеи мазкур муосиртарин шароит барои илмомӯзӣ аз ҷумла видеопроектор бо тахтаҳои электронӣ мавҷуд буда раванди таълим ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ карда шудааст. طبق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان از طرف شرکت ما تصمیم گرفتیم که یک مؤسسه زمانوی برای نسل آینده ساخته به استفاده دهیم و چنینی که می‌بینید این لایحه مؤسسه مذکور نظر به دیگر مؤسسه‌ای که هستند کلاً فرق می‌کند. من منتداری بی‌نظیر خود را به رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بیان نمودنیم که اون پیشنهادی که از طرف ما شد با گرمی قبول گردید. با خوشنودی گفته میتوانم که این بنای مذکور و یک تحفه سزاوار میشود بهر جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری عزیزمان و من بار دیگر با پیشوای معظم ملت با رئیس شهر دوشنبه منتداری بی‌نظیر خود را بیان نمودم برای آن فضای خوبی صاحبکاری که برای ما صاحبکاران مهیا شده است. جواباً به این غمخواری که از طرف رهبر دولت به ما صاحبکاران وطنی کرده می شود تمام آن قوه و هنری که داریم بهر آبادی شهر عزیزمان وطن و ملت خودمان روانه می نماییم. бо мақсади баргузор намудани ҷамъомаду чорабиниҳои гуногуни фарҳангию оммавӣ маҷлисгоҳи боҳашамат бо 340 ҷойи нишаст сохта шудааст. толори барҳавои варзишии литсей барои бозиҳои волейбол ва баскетбол пешбинӣ гардида ошхонаи замонавӣ дорои 200 ҷой мебошад. дар китобхонаи муассиса 5000 нусха адабиёти таълимию бадеӣ мавҷуд аст ки хонандагон имкон доранд аз ин ганҷинаи бебаҳо бо самар истифода намуда дониши худро сайқал диҳанд. барои таъмини шароити созгори мутолиаи китоб толори барҳавои хониш бо 100 ҷойи нишаст ва китобхонаи электронӣ бо 15 компютери ба интернет пайваст мавҷуд аст. қобили таъкид аст ки дар муассисаи нави таълимӣ дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҳамкории зич бо оила низ ба роҳ монда шудааст. муассисаи давлати таълими литсей рақами 4 барои хонандагони болақути шаҳри душанбе бо стандартҳои муосири меъморӣ бунёд гардидааст. муассиса барои 720 нафар хонанда дар як баст пешбинӣ гардид. дар таълимгоҳ муосиртарин шароит барои хонандагон фароҳам оварда шудааст. миннатдорӣ аҳли коллективро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ мерасонам ва дар партави сиёсати хиратмандонаи маорифпарварони пешвои миллат мо омӯзгорон ва хонандагон баҳри боз ҳам баланд бардоштани савияи дониши хонандагон кӯшиш намуда бар он харҷ метавонем дар оянда насли наврасро дар зери шиори тарбияи шаҳрванди шоистаи замон тарбия намоем. аснои шиносоии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ ва тарҳи бинои муассиса баҳои баланд дода иқдоми созандаи соҳибкори ватаниро намунаи ибрату шоистаи таҳсин арзёбӣ карданд. бо дар назардошти эълон шудани солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри душанбе равияи таълим бештар ба омӯзиши илмҳои табиӣ ва риёзӣ ба роҳ монда шудааст ки ин усули муосири илмомӯзӣ барои сайқал додани тафаккури техникии хонандагон мусоидат мекунад. албатта ин иншоот ин муассисаи таълимӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва ба хотири 20-солагии омӯзиши фанҳои табиӣ риёзӣ ба фаъолият шурӯъ намудааст ва мо ҷомеаи омӯзгорӣ ман кормандони муассисаи таълимӣ кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар ҷавоб ба ин ғамхориҳои пешвои миллат дар тарбияи насли наврас дар тарбияи ояндаи тоҷикистони азиз як саҳми
ارزنده گذاشته باشیم. در سان مؤسسه تعلیمی برای ترغیب طرز حیات سالم میدانچه معاصر ورزشی ساخته شده است که در آن خوانندگان هر گونه مشغولیت‌های ورزشی می‌گذرانند. با اطلاع مسئولان در لیسه رقم 4 برای خوانندگان بالیاقت شهر دوشنبه برای تعلیم و تربیت خوانندگان 50 نفر آموزگار صاحب تخصص کار و فعالیت می‌نمایند. یادآور می‌شویم که برای باز هم بهتر نمودن شرایط تحصیل و فراهم آوردن امکانات‌های زمانوی تعلیم در پرتو سیاست انسان‌پرورانه و علم دوستانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و سیاست معارف پرورانه رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در حدود پایتخت مملکت از سال 2017 تا سال 2020 ساختمان و نوسازی 24 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای 15466 نفر خواننده در یک بست به انجام رسیده مورد استفاده قرار گرفتند. در سال 2021 باشد به استقبال سزاوار 30 سالگی استقلال دولتی 5 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای 6380 خواننده در یک بست در شهر دوشنبه ساخته شدند. طبق نقشه کارهای ساختمانی و بنیادی در 15 مؤسسه دیگر تعلیمی که برای 14414 نفر خواننده در یک بست پیش بینی شدند با در نظر داشت طلبات زمان ادامه دارند. بنیاد مؤسسه های نو و زمانوی تعلیمی طی سالهای اخیر در حدود شهر دوشنبه به سابقه بوده. مقصد از ساختن چنین تعلیمگاه های معاصر فراهمسازی شرایط ارزنده برای تعلیم و تربیت نسل آینده است. باعث افتخار است که در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ما صاحب چنین یک مؤسسه تعلیمی زمانوی گشتیم. ما وعده می‌دهیم که در چنین مؤسسه تعلیمی دولتی که تمام شرایط ها را دارست به خوانندگان دانش مکمل داده فرزندان صادق به وطن را تربیت نماییم. طبق نقشه تقویمی ما آموزگاران فنی تعلیم مهنت برای دختران تصمیم گرفته ایم که بهر بلند برداشتن دانش و جهانبینی و برای احیا نمودن هنرهای مردمی به خوانندگان در رفت درس یک چند هنرهای ملی را آموزانیم. از قبیل اینها پختن خوراک‌های ملی، گلدوزی و زردوزی، نقاشی و طراحی. با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم حسین علی برای ساخته با استفاده دادن چنین بنای زمانوی میناداری خود را میرسانیم و رسالت ما آموزگاران در آن است که صفت تحصیل را بلند برداشته خوانندگان بالایقت را تربیت نمایند. هدف از بنیاد و در عرفه سال نو تحصیل با استفاده سپردن باز یک مؤسسه نو تعلیمی در شهر دوشنبه این ادامه منطقی سیاست معارف پرورانه رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد ساحه معارف و با این واسطه بهتر نمودن سطح و صفت تحصیلات، جاری کردن اصولهای نو تعلیم و تربیت خوانندگان بالایقت در روحیه علم دوستی می باشد. صحن و اطراف انشاءات سبزکاری شده با گل و بوته‌های موسمی آرایشی زینت یافته است. بهسازی وضع تعلیم و تربیه در برابر جلب متخصصان صاحب تجربه همچنین از فراهم ساختن شرایط مساعد تعلیم از جمله بنیاد مؤسسه‌های نو تعلیمی وابسته است. حکومت جمهوری تاجیکستان دوام سالهای صاحب استقلالی به ساحه معارف توجه خاص ظاهر نموده، مخصوصا در شهر دوشنبه بنیاد چنین مؤسسه‌ها را وسعت می‌بخشد. امروز همچنین در کوچه میرزا ترسونزاده پایتخت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنیز ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه را مورد بهره برداری قرار دادند. 20 آگوست سال 2021 اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در کوچه میرزا ترسونزاده پایتخت مؤسسه دولتی تعلیمی گیمناز ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه را مورد بهره برداری قرار دادند.
بینای خوشتر و زمانوی گیمنازیا از سه قسمت چهارروشانه با تخانه عبارت بوده برای 2560 نفر خواننده در دو بست پیش بینی گردیده است. مؤسسه نوی تعلیمی در دایره هدایت‌های همیشگی سرور دولت محترم امام علی رحمان از جانب صاحبکار وطنی راهبر گروه کارخانه‌های غیور اکبر غلاموف با خرج 42 میلیون سومانی ساخته به استفاده داده شده است. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان ضمن بازدید و شناسایی با شرایط نوی تعلیمی در این مؤسسه به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده اقدام صاحبکار وطنی را نمونه عبرت ارزیابی کردند. ساختمان بینای تعلیمی در شهر دوشنبه سال 2018 آغاز شده کارهای بنیادکاری و پیمانکاری را متخصصان گروه کارخانه‌های غیور با صفت بلند به انجام رساندند. لایحه انشاءات از جانب کارخانه واحد دولتی لایحه‌کش آماده گردیده است. در رفت کارهای ساختمانی از 100 تا 150 نفر متخصص محلی با جای کار و معاش خوب تامین بودند. بینای نوی گیمنازیا را ما کارمندان گروه کارخانه‌های غیر در اساس هدایت‌های پیشروی ملت محترم امام علی رحمان با استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با رعایت طلبات‌های معاصر بنیاد کردیم. در رفت کارهای ساختمانی اساساً ساکنان محلی با جای کار و معاش خوب تامین گردانید. بینای خوشتر و تعلیمی در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی باید با برطرف نمودن 17 منزل استقامتی در کوچه میرزا ترسونزاده با جبران نمودن 8 میلیون سومانی و در مجموع 42 میلیون سومانی در جای آنها بنیاد کرده شده است. گروه کارخانه‌های غیور همیشه کوشش می‌نماید که در اقدام‌های سازندگی در مملکت سهمگذار باشد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان افتتاح بینای نوی تعلیمی را در عرفه سال نو خوانش و جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تحفه ارزشمند برای خوانندگان و آموزگاران پایتخت مملکت معنی داد کردند. بینای نوی مؤسسه تعلیمی در پایتخت مملکت دارای 52 صنفخانه تعلیمی با 13 کابینت فنی مجهز با شرایط معاصر دانش آموزی از جمله شیمیا، بیولوژی، متماتیکا، فیزیکا، تکنولوژی اطلاعاتی، گئوگرافیا، آزمایشگاه‌ها و تعلیم مهنت برای دختران و پسران می باشد. آموزش در این درگاه معرفت با زبان‌های تاجیکی و روسی به راه مانده شده 70 نفر آموزگاری با تجربه به تعلیم و تربیت خوانندگان جلب کرده شده است. در عرفه تجلیل 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تحفه ارزنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی و اهل معارفچان پایتخت ساکنان این مؤسسه تعلیمی که با تمام معیارهای زمان معاصر جوابگو است مورد استفاده قرار دادند. در مؤسسه تعلیمی کابینت‌های فنی، آزمایشگاه‌ها و تمام تجهیزات مجهز گردانیده شده است. ما اهل کلکتیو گیمنازیا جواباً با غمخوری‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی کوشش می‌نمایم که در تربیت نسل نورس سهم ارزنده گذاریم. کتابخانه بر هوای گیمنازیا دارای نزدیک 10,000 ادبیات گوناگون تعلیمی و بدیهی بوده تالار خوانش آن در اساس معیارهای موجوده تشکیل گردیده است. گیمنازیا همزمان دارای مجلسگاه با 110 جای نشست، آشخانه برای 210 نفر و نقطه طبی می باشد. در مؤسسه نوی تعلیمی با مقصد ترغیب طرز حیات سالم و جلب خوانندگان به نمودهای گوناگون ورزش، تالار بر هوای ورزشی زمستانه و میدانچه بازی تابستانه تشکیل گردیده است. آغاز سال تحصیل امساله بر روز راست آمد که ما جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان را جشن میگیریم. ما معارفچیان و طالب علمان همیشه باید کوشش نماییم که به قدر مهنت بناکاران و ساختمانچیان و توجه و دستگیری های راهبری حکومتمان رسیده توانیم. ما آموزگاران را می باید از ادبیات های نوین، از تکنیکای معاصر امروزه استفاده کرده ساعت های درسی خودمان را به طلبات زمانه جوابگو به راه مانیم و برای تربیت شایسته نسل زمان حصه گذار باشیم.
اثنای شناسایی با شرایط تحصیل در گیمنازیا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با آموزگاران و دیگر مسئولان برای جلب هرچی بیشتر توجه نورسان و جوانان با آموزش دانش‌های معاصر و تکنولوژی زمانوی دستور و هدایت‌های مشخص دادند. امروز شادی و نشاط ما آموزگاران گیمنازیای ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه حد و کنار ندارد. با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان به ما میسر گردید که فعالیت میانبعدمان را در بینای نو و زمانوی تعلیمی ادامه دهیم. این تحفه ارزشمند است بهر ما آموزگاران در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. از این دستگیری و غمخواری های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ما آموزگاران جوان روح و الهام تازه گرفته وعده میدیم که نسل نورس را در روحیه خویشتن‌شناسی، پاس داشتن ارزش‌های ملی، وطن دوستی تربیت نموده در رشد و نموی ساحه معارف سهم ارزنده خویش را گذاریم. با پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه رستم امام علی منتداری خود را بیان می‌کنم. من از آن افتخار می‌کنم که در مؤسسه زیبا و برهوا تعلیم و تربیت می‌گیرم و من وعده می‌دهم که با بهای الله مؤسسه را ختم نموده با خلق وطن عزیزم صافدلانه صمیمانه خدمت می‌نمایم. ما نسل نورس امروز شاد از آن هستیم که با تشبث پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در چنین مؤسسه نو زمانوی مجهز با تمام تکنولوژی معاصر تحصیل میکنیم. وعده میدهیم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده برای پیشرفت وطن عزیز خود سهمگزار باشیم. پیشوا را ما معظم صدر شایان دیده ایم، سروری ارزنده در هر دور و دوران دیده ایم. شهرت و معروف اندر عرصه دنیا شده است، نیکنامی های او از لطف یزدان دیده ایم. با مقصد تحلیل سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی و در دایره دستور هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان جمعیت دارای مسئولیتش محدود غیرسیمین با تشبث اکبر غلاموف تصمیم گرفتم که در کارهای سازندگی و عبودانی کشورمون در شهر دوشنبه در ناحیه اسماعیل سامانی یک مؤسسه تعلیمی بنیان نمایند. در آینده نیز ما جوانان کوشش میکنیم که در کارهای سازندگی و عبودانی کشورمون سهم باسازی خود را گذاریم. در دوره آمادگی‌ها با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان امروزها در شهر دوشنبه انشاء تعیینات گوناگون مورد بهره‌برداری قرار داده می‌شوند. امروز با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی بینای ریاست انداز در شهر دوشنبه و نظارت انداز در ناحیه اسماعیل سامانی با استفاده داده شد. در بینای ریاست انداز در شهر دوشنبه و نظارت انداز در ناحیه اسماعیل سامانی برای کارمندان ساحه شخصان واقعی حقوقی صاحبکاران انفرادی و اندازبرندگان شرایط خوبی کار و خدمترسانی فراهم آورده شده است. گزارش سمندر اسکندرزاده و دلشاد قربانزاده. 20 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ бинои раёсати андоз дар шаҳри душанбе ва нозироти андоз дар ноҳияи исмоили сомониро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. масоҳати умумии бино 3,14 метри мураббаъро ташкил дода фармоишгари иншоот кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пудратчӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди строй комплекс ва лоиҳакаш ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди проект инвест мебошад. иншооти навбунёд аз таҳхона ва 5 ошёна иборат буда дар ошёнаи якум толори хизматрасонӣ ба шаҳрвандон андозсупорандагон ва маҷлисгоҳ бо 120 ҷои нишаст ҷойгир мебошад.
бинои раёсати андоз дар шаҳри душанбе ва нозироти андоз дар ноҳияи исмоили сомонӣ дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни миллӣ сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардида барои 110 нафар корманди соҳа, шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ ва андозсупорандагон шароити хуби кору хизматрасонӣ фароҳам оварда шудааст. барои мо кормандони мақомоти андоз дар шаҳри душанбе боиси ифтихори беандоза ва сарфарозист ки имрӯз бинои нави раёсати андоз дар шаҳри душанбе бевосита аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мавриди истифода қарор дода шуд. шароити хуби корӣ имкон медиҳад ки кормандони мақомоти маъмуркунонии андоз ва хизматрасонӣ ба шаҳрвандон ва андозкунандагонро беҳтар ба роҳ монанд. дар баробари ин дар сатҳи замонавӣ ба роҳ мондани хизматрасонӣ имкон медиҳад ки андозкунандагон ӯҳдадориҳои андози худро сари вақт ва ба мақомоти андоз ташриф наоварда хароҷоти зиёдатӣ накарда иҷро намоянд. кормандони мақомоти андоз дар шаҳри душанбе аз чунин дастгириҳои сардори давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон рӯҳбаланд гардида кӯшиш менамояд ки вазифаҳои ба зиммаашон гузошташударо хубтару беҳтар иҷро намоянд. ҳамзамон насби дастгоҳу таҷҳизот ва барномаҳои муосири соҳавӣ имкон медиҳад ки шаффофияти фаъолияти нозироти андоз дар муносибат бо андозсупорандагон таъмин карда шуда бидуни омили инсонӣ ва бо сарфаи вақт пешниҳоду гирифтани маълумот оид ба фаъолияти молиявию ӯҳдадориҳои андозсупорӣ анҷом дода шавад. инчунин соҳибкорон имкон доранд бо истифода аз шабакаи интернет эъломияҳои худро ба тариқи электронӣ пешниҳод намоянд, санадҳои муқоисавӣ тартиб диҳанд, ҳисобварақаи худро аз назар гузаронанд, бо санадҳои меъёрию ҳуқуқии қонунгузории андоз ки дар сомонаи кумитаи андоз ҷойгир карда шудаанд шинос шаванд. имрӯз бо иштироки пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон бинои нави раёсати андоз дар шаҳри душанбе мавриди истифода қарор дода шуд ки барои тамоми кормандони мақомоти андоз ифтихори беандоза мебошад. дар бинои нави раёсати андоз дар шаҳри душанбе ва нозироти андоз дар ноҳияи исмоили сомонӣ барои кормандони мақомоти андоз шароити мусоид ҷиҳати иҷрои ӯҳдадориҳои хизматӣ ва барои андозсупорандагон ҷиҳати иҷрои ӯҳдадориҳои андозӣ имкониятҳои замонавӣ фароҳам оварда шудааст. шароити фароҳам овардашуда барои дастгирии соҳибкорӣ ва ғанӣ гардонидани буҷети давлатӣ мусоидат хоҳад намуд. кормандони мақомоти андоз аз чунин дастгириҳои сардори давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон изҳори миннатдорӣ намуда кӯшиш менамоянд ки дар ҷавоб ба чунин ғамхориҳо хубтару беҳтар фаъолият намуда тамоми дониш ва малакаи худро барои ҷамъоварии саривақтии андозҳо ва дар сатҳи замонавӣ ба роҳ мондани хизматрасонӣ ба андозсупорандагон корҳои тавзиҳотии фаҳмондадиҳӣ равона намоянд. иншоот бо тарҳу услуби хоси меъморӣ бунёд карда шуда ҳамзамон саҳни он бо гулу бута ва ниҳолҳои ороишию сояафкан обод гардидааст. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ифтитоҳи иншоот ва шиносоӣ бо шароити кормандон ба кори босифати сохтумончиёну лоиҳакашон баҳои баланд доданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истифода супоридани иншооти навро дар арафаи таҷлили ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба кормандони соҳа табрик намуданд. мо кормандони ширкати ЖРМ стройкомплекс сохтмони иншоотро ба ӯҳда доштем. сохтмони иншооти нозироти андози ноҳияи исмоили сомонӣ дар шаҳри душанбе бо ҷалби коргарони маҳаллӣ сохта ба истифода дода шудааст. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди шиносоӣ бо шароити корӣ дар бинои раёсати андоз дар шаҳри душанбе ва нозироти андоз дар ноҳияи исмоили сомонӣ ба кормандони соҳа дастуру ҳидоятҳои муфид дода таъкид намуданд ки сатҳи хизматрасониро ба андозсупорандагон дар асоси қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда барои ғанӣ намудани буҷети давлатӣ бо масъулияти баланд ва поквиҷдонона фаъолият намоянд. имрӯз ҳамчунин дар ноҳияи исмоили сомонӣ шаҳри душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бинои шӯъбаи кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. гузориши хабарнигорони мо. 20 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе
муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои шӯъбаи Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанберо ба истифода супориданд. таъкид бояд шуд ки пас аз соҳиби истиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи рӯзафзуни роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шароити арзандаи фаъолият ва зиндагӣ фароҳам оварда шуда дар ин самт пайваста чораҳои мушаххас андешида мешавад. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои шӯъбаи Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ва он ҳам бо иштироки бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулияти кормандони соҳаро дар иҷрои вазифаҳои хизмати давлатӣ афзун намуда ба беҳдошти сатҳи зиндагии онҳо низ мусоидат менамояд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ифтитоҳи иншоот ва мулоқот бо кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро ба хизмати софдилонаю содиқона бар нафъи халқу ватан ва саҳмгузорӣ намудан дар пойдории сулҳу субот, истиқлоли давлатӣ ва арзишҳои миллӣ раҳнамун сохтанд. сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодиёти ҳар як давлат ба ҳисоб рафта дар тӯли 10 солҳо новобаста ба буҳрони иқтисодию молиявӣ, таҳаввулоти сиёсӣ ва тағйироти иҷтимоӣ бо суръат ва устувор рушд намуда дар таъмини шуғл ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум нақши муҳим дорад. аз ин рӯ татбиқи идоракунии самараноки сиёсати давлатии соҳа аз ҷумлаи афзалиятҳои муҳими сиёсати иқтисодию иҷтимоии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. имрӯз дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ меҳмонхонаи Сафо Душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. гузориши Садрдини Сироҷуддин ва Аҳлиддини Карим. 20 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт меҳмонхонаи Сафо Душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. меҳмонхонаи чорситорадор бо тарҳи муосир ва бо назардошти санъати меъмории миллӣ аз тарафи ширкати Декор Инвест ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд карда шудааст. иншооти замонавӣ аз 13 ошёна иборат буда дорои 86 ҳуҷра мебошад. ошёнаи 12-уми бино барои қабули меҳмонони олиқадр пешбинӣ шуда дар он шароити беҳтарин фароҳам мебошад. дар ин ошёна барои қабулҳои расмӣ дар сатҳи намояндагони воломақоми кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ имконият мавҷуд буда сатҳи баланди хизматрасонӣ барои буду бош ва истироҳати меҳмонон аз қабили ҳамом, ошхонаи алоҳида, утоқҳои фароғатӣ ва ғайра ташкил гардидааст. дар ошёнаи 13-уми бино бошад барои меҳмонони олиқадр қаҳвахонаи дорои беҳтарин шароит ва айвонча барои тамошо намудани зебоиҳои шаҳри Душанбе бунёд кардаанд. ҳамаи ҳуҷраҳои меҳмонхона бо лавозимоти зарурӣ аз қабили рахти хоб, ҷевон, телевизорҳои замонавӣ ва ғайра таъмин гардида ҷавобгӯ ба стандарти байналмилалӣ мебошанд. бунёди меҳмонхонаи нав бо шароити арзандаи қабул дар пойтахт рушди бештари соҳаи сайёҳии мамлакатро таъмин менамояд ва дар ин замина 80 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ гардидааст. خیلی خرسند هستم که از جانب رهبریت دولت و حکومت مملکت به صاحبکاران وطنی پیوسته دستگیری می‌یابند و صاحبکاران با بنیاد نمودن انشاءات گوناگون شماره زیادی ساکنان شهر را با جای کار دائمی تامین می‌کنند. ما هم در همین زمینه از جمله دختران شهر دوشنبه امروز صاحب جای کار دائمی گردیدیم. البته در مهمانخانه زمانوی صفا دوشنبه برای ما
дар ин иншооти боҳашамат ва ҷавобгӯ ба стандарти байналмилалӣ кор кардан боиси ифтихор мебошад. Ба мо аз ҷониби ширкати Декор Инвест низоми кор ва тарзи хизматрасонӣ дар меҳмонхона омӯзонида шуд. Миннатдории худро ба ташкилкунандагон ва роҳбарияти давлат баён менамоем. зимни шиносоӣ бо шароити бино ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар меҳмонхонаи 4 ситорадор имкон аст дар як вақт ба 135 нафар хизмат расонида шавад. Дар бинои муосир ҳамчунин маҷлисгоҳ бо 85 ҷои нишаст, толори машваратӣ, тарабхона барои қабули 80 нафар, қаҳвахона ва дигар утоқҳои ёрирасон ташкил карда шудааст. Долон, лифт, инчунин ҳуҷраҳо ва дигар иншооти меҳмонхона бо истифода аз масолиҳи баландсифати сохтмонӣ бо усули меъмории миллӣ, албатта бо назардошти талаботи замони кунунӣ, нақшбандӣ ва гулкорӣ шудаанд ки санъати баланди тоҷиконро дар бинокорӣ бозгӯ мекунад. лоиҳаи меҳмонхонаи Сафо Душанбе аз ҷониби кормандони корхонаи воҳиди давлатии пажӯҳишгоҳи илмӣ тадқиқотии лоиҳакаши Душанбе шаҳрсоз таҳия карда шудааст. мо дар вақти таҳияи лоиҳаи меҳмонхонаи Сафо Душанбе кӯшиш кардем санъати меъмории миллиро истифода намоем. дар ҳар як ошёна, долону ҳуҷраҳои меҳмонхона нақшу нигори миллӣ, ҳамчунин манзараҳои зебои Тоҷикистон, иншооти таърихӣ ва дигар мавзеъҳои ки таърихи қадима доштани тоҷиконро инъикос мекунад тасвир карда шуданд ва ин барои муаррифии тоҷикон ҳамчун миллати дорои тамаддуни қадима ва Тоҷикистон ҳамчун кишвари зебо дорои мавзеъҳои зиёди сайёҳӣ муҳим мебошад. ҳашамати бинои Сафо Душанбе ва зебоиҳои атрофи он зебоии ин гӯшаи пойтахти мамлакат шаҳри Душанберо таъмин менамояд. корҳои сохтмониро дар иншоот ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Декор Инвест бо ҷалби беш аз 300 нафар сохтмончии маҳаллӣ анҷом додааст. барои мо соҳибкорон дар ҷумҳурӣ имконияти хуби кору фаъолият фароҳам оварда шудааст. бахусус дар шаҳри Душанбе барои тараққӣ додани тиҷорат ҳама гуна шароитҳо мавҷуд мебошад. бо таваҷҷӯҳ ба дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, мо ба дастовардҳои назаррас ноил гардида кӯшиш дорем дар рушди бештари мамлакат бахусус шаҳри Душанбе саҳми худро гузорем. мо бо истифода аз имконият дар як давраи кӯтоҳ дар давоми амагӣ 2 сол тавонистем чун як меҳмонхонаи замониро сохта ба истифода диҳем. мо дар вақти иҷрои корҳои сохтмонӣ кӯшиш кардем ба сифати кор аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир намудем то ки иншоот солҳои зиёд хизмат расонад. ҳамаи масъулияти сохтмонӣ дар бино истифода гардида масъулияи ватанӣ буда дорои сертификати сифат мебошад. мебели дар меҳмонхона истифодагардиро мо танҳо бо дастрас намудани чӯби тахта худамон истеҳсол намудем. низоми кор яъне хизматрасонро дар меҳмонхона бо талаботи байналмилалӣ мутобиқ намудем. ёдовар мешавем ки корҳои сохтмонӣ дар меҳмонхонаи Сафо Душанбе моҳи октябри соли 2019 баъди гузоштани санги асос аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ оғоз гардида дар як давраи кӯтоҳ, яъне дар вақти муайян шуда бо сатҳ ва сифати баланд ба анҷом расонида шудаанд. маврид ба таъкид аст ки дар баробари меҳмонхонаи замонавии Сафо Душанбе дар шаҳри Душанбе сохтмони боз 12 меҳмонхонаи дигари 4 ва 5 ситорадор идома дорад. бунёди чунин иншооти муҳими хизматрасонӣ дар пойтахт ба хотири дар сатҳи баланд қабул намудани меҳмонони хориҷӣ дар чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ, аз ҷумла ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои созмони ҳамкории Шанхай ва иҷлоси шӯрои сарони давлатҳои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ роҳандозӣ гардидааст. корҳои сохтмонӣ аз рӯзи гузоштани санги асос аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ то ба анҷом танҳо бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ иҷро шудаанд. ороишоти намои беруна дохили бино ва дигар иншоотҳои ёрирасони меҳмонхонаро пурра ороишгарони ҷумҳурӣ ки маҳорати баланди наққошию ороишгарӣ доранд иҷро намудаанд. яъне барои бунёди меҳмонхонаи Сафо Душанбе мо аз хориҷи мамлакат мутахассис даъват накардем. лифт ва дигар таҷҳизотҳои техникиро низ мутахассисони ҷамъияти Декор Инвест васлу насб намудаанд.
در این موضع همچنین از طرف کارمندان شرکت دکور اینوست در مساحت 5 گکتار در اساس نقشه گنرالی شهر دوشنبه بنیاد شهرکی زمانوی با بناهای استقامتی و خدمترسانی، مؤسسه تعلیمی برای 640 خواننده، مؤسسه تا مکتبی برای 150 کودک، میدانچه های ورزش، میدانچه برای بازی کودکان، ایوان و گلگشت های استراحتی و توقفگاه با فراهم آوردن شرایط خوب برای زندگی ساکنان ادامه دارد. طبق اطلاع از 21 بنای استقامتی در شهرک بنیاد شونده در 4 بنا که عبارت از 160 حجره بوده مساحت منزل زیست 16000 متر مربع را تشکیل می دهد آماده بهره برداری می باشد. 6 بنای استقامتی دیگر باشد تا آخر سال روان به استفاده داده می شود. در باقی مانده انشاءات از جمله مؤسسه های تعلیمی میانه عمومی و تا مکتبی، ورزشی و فراغتی شهرک کارهای ساختمانی ادامه دارند. بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی دو بنای بلند آشیانه استقامتی را ساخته به استفاده دادیم. حالا باشد در شهرک شفتالوزار باز 4 بنای دیگر آماده بهره برداری می باشد و در 6 بنای دیگر تا آخر همین سال کارهای ساختمانی پورا به انجام رسانیده می شود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به اقدام صاحبکار محلی جهت سهم گذاشتن در رشد ساحه سیاحی و آبادی پایتخت مملکت شهر دوشنبه بهای بلند داده مسئولین را به استفاده ثمرناک امکانات موجوده در مهمانخانه هدایت نمودند. روشنی اطراف بنا را چراغک های گوناگون حجم و گوناگون شکل در ستونپایه های بلندیشان از همدیگر فرق کننده تأمین می نمایند. خودی بنا هم پورا چراغان می باشد و رنگارنگی و جلوی به مهمانخانه خاص که در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه آید بر روشن نمایی بنا و انشاءات پایتخت تأمین گردیده است دقت هر بیننده را به خود جلب می کند. حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به امکانیت مالیوی به خاطر بهتر گردانیدن وضع اجتماعی کارمندان مقامات دولتی و فراهم آوردن شرایط مساعد و معاصر کاری برای آنها منتظم چاره‌جویی می‌نماید. امروز در دایره تدبیرهای آبادانی بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت بنای نوی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان به استفاده داده شد. بنای نوی وزارت مالیه با طرح و شکل معاصر در مرکز پایتخت قامت افراخت دارای امکانات فراخ فعالیت برای تمام کارمندان دستگاه مرکزی و ساختارهای زیرتابع وزارت مالیه مملکت است. گزارش خبرنگاران ما. 20 آگوست سال 2021 اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کوچه فاتح نیازی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت بنای نوی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان را مورد بهره برداری قرار دادند. بنای نوی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان که با طرح و شکل معاصر در مرکز پایتخت با هدایت‌های بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قامت افراخت از زمره انشاءات جشنی بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بوده دارای امکانات فراخ فعالیت برای تمام کارمندان دستگاه مرکزی و ساختارهای زیرتابع وزارت مالیه مملکت است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اثنای شناسایی با شرایط و امکانات‌های فراهم آورده شده در بنای نو مورد بهره برداری قرار گرفتن بنای نوی وزارت مالیه را تحفه ارزشمند رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان به هیئت کارمندان در عرفه جشن مهم و مقدس 30 سالگی استقلال دولتی ارزیابی نمودند. فرمایشگر انشاءات دیرکسیای ساختمان انشاءات‌های حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بوده بنا در اساس لایحه جمعیت سهامی کشاده پیلتسانیاسپ قامت افراخت. برای انجام تدبیرهای ساختمانی در این انشاءات محتشم متخصصان 10 شرکت‌های وطنی جلب گردیدند. بنا از 11 آشیانه، 2 درآمدگاه اساسی و 7 درآمدگاه یاری دهنده عبارت است. در تهخانه بنای نوی وزارت مالیه توقفگاه برای اتوماشین‌ها، حجره‌های تکنیکی، سیستم‌های گرم‌دهی، هوا تازه‌کنی،
барқи камшиддат ва таҷҳизоти қуввагӣ, ҳуҷраи тақсимоти оби нӯшокӣ бо пойгоҳи автоматӣ ва ҳуҷраи мудофиаи гражданӣ ҷойгир карда шудааст. Дар бино ошхона барои 120 ҷой, ҳуҷраву утоқҳои кории раёсатҳо, қабули шаҳрвандон, нуқтаи тиббӣ, толори компютерӣ, толорҳои маҷлис, раёсати молияи шаҳри Душанбе ва кормандони дигар ташкилоту корхонаҳои зертобаи вазорати молия ки то имрӯз макони мувофиқи фаъолият ва шароити мусоиди кор надоштанд, ҷойгир карда шудааст. толори муҳташаму бар ҳавои маҷлисгоҳ барои 300 ҷойи нишаст, толори машк, қаҳвахона ва боғи зимистона аз имкониятҳои дигари бинои нави вазорати молия мебошад ки ҳамагӣ бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ сохта шудаанд. зикр гардид ки татбиқи муваффақонаи сиёсати молиявӣ давоми солҳои соҳибистиқлолӣ натиҷаи дилхоҳ ба бор оварда дар рушди соҳаҳои ҳаётан муҳими миллӣ нақши назаррас мегузорад. айни ҳол новобаста аз шароити мураккаби иқтисодиёти ҷаҳон ва таъсири манфии омилҳои берунӣ ба иқтисодиёти мамлакат, мақомоти молияи кишвар фаъолияти худро баҳри таъмини дастрасии молиявӣ ба соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт идома медиҳанд. пешвои миллат зимни ошноӣ бо шароитҳои иншооти тозабунёд ба корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода аз кормандони вазорати молия даъват ба амал оварданд ки бо дасту дили пок вазифаҳои хизматии худро анҷом дода дар татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъмини зиндагии шоистаи сокинони мамлакат ҳиссагузорӣ кунанд. кормандони мақомоти молия низ дар навбати худ нисбат ба таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пайвастаи сарвари давлати Тоҷикистон бобати тақвияти низоми молиявии кишвар ва ба истифода додани бинои нави вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ки яке аз зеботарин иншоотҳо дар маркази ҷумҳурист, арзи сипосу миннатдории хешро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расониданд. тавре ҳамагон хуб медонем, мақом, масъулият ва саҳми вазорати молия дар низоми дилхоҳ давлатдорӣ чун дигар ниёзҳои давлатӣ хело арзишманд ва бозгӯйкунандаи ниёзҳои ояндасози ҷомеа мебошад. ва имрӯз дар остонаи истиқбол аз таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатиамон бо ибтикор ва раҳнамоии бевоситаи бунёдгузори Тоҷикистони навин, пешвои муаззами миллатамон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд ва мавриди истифода қарор додани бинои вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон собитгари воқеияти мавҷуда мебошад. агар ба воқеияти рушди бемайлони даврони соҳибистиқлолии кишвар нигарем, дар масири кӯтоҳи таърих бо заҳмату талошҳои бесобиқаи пешвои муаззами миллат заминаҳои устувори инкишофи институтҳои давлатдории навинамон гузошта шуданд ва тӯҳфаи имрӯзаи ҷаноби олӣ ба молиячони мамлакат аз шумули онҳост. бароям воқеан мояи ифтихор ва сарманшаи масъулиятҳо мебошад ки дар ин даргоҳи муқаддас иҷрои рисолати хизматиро дар радифи дигар ҷавонони соҳибтаҷриба ба зимма дорам. ҷавобан ба ин ғамхориҳо мо ҷавонон чун ҳамеша бо ироатмандӣ, қарз ва номуси шаҳрвандии худ медонем ки бо дасту дили пок тамоми нерӯю ҳастиамонро баҳри поквиҷдона иҷро намудани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои хизматӣ ва татбиқи сиёсати хиратмандонаи роҳбари давлат ки барои суботу некуаҳолии ҷомеа нигаронида шуданд раҳнамун созем. боиси ифтихор ва сарфарозист ки имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави вазорати молия мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. ифтитоҳи бинои мазкур як аз иқдомҳои шоиста ва беназири пешвои муаззами миллат мебошад ки дар арафаи ҷашни муқаддаси миллӣ 30 солгарди иқтиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои кормандони соҳаи молия ҳамчун падидаи хушоянд ва хотирмон боқӣ мемонад. дар бинои нави замонавӣ муосиртарин шароит барои кору фаъолияти кормандон муҳайё гардида утоқҳои корӣ бо таҷҳизот ва лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонда шудааст. мусаллам аст ки бо ибтикори пешвои муаззами миллат соҳаи молияи кишвар ба дастовардҳои назаррас ноил гарда
ҳамчун сутуни боэътимоди давлат дар таъмини рушди иҷтимоии иқтисодӣ ва амалӣ кардани ҳадафҳои стратегии кишвар нақши калидӣ дорад. маҳз дар заминаи сиёсати хиратмандона ва дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи истиқлолият танҳо дар самти таҳкими сиёсати молия ва андози буҷет як қатор тағйиротҳо ворид карда шуда. Аз ҷумла 2 маротиба стратегияи идоракунии молияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи молияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 3 маротиба кодекси андоз дар таҳрири нав таҳия ва қабул гардид, ки ба танзими идоракунии молияи давлатӣ, таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ, бахусус ғанӣ гардони даромади буҷети давлатӣ заминагузор мебошад. ин аст, ки дар 30 соли истиқлолият қисми ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ 4,5 ва қисми хароҷоти он бошад 5,6 ҳазор маротиба афзоиш ёфтааст. агар дар соли 1991 ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ 6,1 миллион сомониро ташкил дода бошад, пас он дар соли 2021 ба 27,6 миллиард сомонӣ баробар гардид. қисми хароҷоти он бошад аз 5 миллион сомонӣ ба 28,1 миллиард сомонӣ баробар гардид. миннатдории самимии худро ба пешвои муаззами миллат барои муҳайё кардани шароити муосири корӣ баён менамоянд. ҳамзамон қайд менамоям, ки ба истифода додани бинои нави вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳфаи арзишманди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат барои ҳар як корманди мақомоти молия мебошад. маҳз бо татбиқи сиёсати ҳадафмандонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати кишвар барои татбиқи низоми идоракунии молияи давлатӣ як қатор ислоҳотҳо гузаронида шуд, ки инам бошад барои баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардуми мамлакат мусоидат менамояд. пеш аз ҳама мехостам ба роҳбарияти олии кишвар, алахусус ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, пешвои муаззами миллати мо миннатдории самимӣ баён намоям, ки имрӯз барои мо ҷавонон ва кормандони соҳаи молия чун як шароит барои фаъолият фароҳам овардаанд. дар баробар ин ҳамчун намояндаи воҳиди сохтори ҷалби сармоягузории давлатӣ вазорати молия қайд карданем, ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи ташкилотҳои байналмилалӣ имконият фароҳам овард, ки дар давраи истиқлолият барои соҳаи иқтисоди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон сармоягузории давлатӣ ҷалб намояд. рушди низоми молияи кишвар ва ҳамкориҳо бо шарикони рушд барои ҷалби сармоягузориҳо ин яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, раванди мазкур бевосита дар назорати доимии роҳбарияти олии кишвар қарор дорад. бояд қайд намуд, ки дар давраи ҳисоби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурӣ муяссар гардид, ки бо як қатор шарикони рушд ҳамкориҳои судманд ва самарабахш ба роҳ монда дар ҳамкорӣ бо ин ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ бо назардошти манфиатҳои миллии ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор навоварию ислоҳот ҷорӣ намояд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хонободу сарбаланд бимонед.